Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Dongmusa janggelumpung ilaka Meghalaya Games kelon poi hakakat pratrik kelalingkat ajar pausan hanong ba Shillong Shwa banra sa shanong ba Jowai gua pedang yang Meghalaya Games kebun salong hakakat pratrik kelalingkat ajar pausan. Ya kini Dongmusa lawan ra nanong ba Tura do DSP was a moment second gold medalist Meghalaya Games ajar pausau balapin ngai keleng gasor Tura tak haduk benepin poi tiap hanong ba Shillong hakakat pratrik kelalingkat ajar pausan. Ya Dongmusa nanong ba Shillong anra adu ukit langs imle ban penpoi haduk nong ba Jowai hakat potrik kelalingkot arajar pausan kejaka ban penlong ke Meghalaya Games keban kut hakat pusan truk kelalingkot arajar pausan.